uDr Sibiya okuyinyanga yokuqala yaphumela obala ukuthi iyayishiya inkatha iyojoyina umkhonto wesizwe. Uthi njengenyanga enkulu yomkhonto wesizwe usefike la akhathala khona ngoSiyamyeza. Uthi umnikeza 7 days uSiyamyeza ukuthi ephuthumise ivideo noma ibhale incwadi ebhekise kuKhehlelezi exolise. Kuleyo ncwadi futhi kumele axolise nokuthi umdelele kakhulu uPresident Jacob Zuma. Maye engakwenzi lokho uzoyisola. Njengoba kwi-MK thina si-professional kakhulu. Nangu umuntu esimbona kuyena esizwa ngaye ukuthi asenze njani. Phuthumisa incwadi-ke manje mfana Mfokamnyeza. Incwadi ezoxolisa ukuthi uthinte kakhulu igama likaBaba uZuma. Uthinte kakhulu. Kwathinteka kuthini inhliziyo zethu. Mina ngikhona ngimngaka nje angazi ngimthuka umuntu omdala umuntu ongangomkhulu wami mina. Nkazi ngimthuke. Uma ukhulele esithenjini wena uthuka obaba omncane bakho uthuka obaba bakho okwakini lokho asihlangani nakho. Manje umusungena phezulu kwendlu yesonto yakhiwa uzosukela ubaba uncamalala. Sikhona singabelaphi sithule webhuti ongenzele lonto ngiyacela mina ngokukholwa ngicela ungenzele lonto okwamanje ngisacela ngomoya onjani wokukholwa wangakwenza lokho ngisenkandla emangedini mawufika nje lapha eGugu ubuza umfana kaMnyasa udokotela uSibiya okuthiwa uSam umfana kaMnyasa umseveni welayisi ubuze lo mfana loyo uMnyasa ke kwakuubaba lo engathatha izikhwama zakhe owayelapha eZululand wayethi mase kuphahlaza ngento uzwe gijima izinto la emva kwakho engathi ukhutshwa abantu ongabazi imoli yonke ugijima uchwayitheka nje uchwayitheka uhamba uchwayitheka uthi ukhutshwa abantu ongababoni uyena ke umnikazi wempande loyo kwadlula 7 days ungakwenzile lokho uzozwa ngifuna nefamily yakho uma usuphithanile nomqondo baba ifamily yakho ikuhambise lapha ngiyakunika ilocation ngikwazi ukukulapha ngoba ngizokufaka nje ngizokuthi nje kancane ngoswazi oluncane bese futhi ngikulapha ngizokulapha awungijimeleke uhambe wenze le video noma ubhale incwadi uxolise Ncamalala uyena president wokuqala okwazi ukusifula thina siyinyanga wasivula imiqondo sinabameli manje because of uNcamalala weMK uyathunywa ngalo ufumbathiswa imali wena yebo uxakekile ngiyakubona uyathunywa ngapha ushaya ubaba uZuma ungubani wena ushaya umkhulu ungubani wena lalela ke ngiya 7 days hambe uxolisa Khehle khuluma mina kuSibiya la eMbumbulu la ngikhona insizwe ezolwa kaMkhiza embo la eMbumbulu la ngikhona manje la emzini wami eMbumbulu lo ngwakhaya ikhona kumanje khuluma mina ke manje ukuthi uma ungayikoxolisa kwayena uma uxolisa umkhulu engasikhuza uKhehlezi engasikhuza mina ngiyohlofa njengenkomo ngigijima ngibheke esigodlweni wena wabona inkomo iBlackman ihlatshwe zimimfi ihlatshwe ziqande ngiyesigodlweni ngiyoshisa izinto zakithi ngikutalaphe nje ngithi ukutalapha nje kancane ukuze nifunde ukuthi akudlalelwa kubadabadala ngiyacela ukuthi ungenzele lokho baba ngomoya nje omuhle okukholwa udokotela uSibiya lo Ubese iphendulela uSiyamyeza ukuthi yena nje akamazi lo Dr Sibiya okhuluma kulevi. Uthi futhi kuyamangaza ukuthi MK isingenaphi manje ngoba yena uSiyamyeza wakhipha ivideo esho ukuthi uphumile kwizinto zomkhonto wesizwe. Uthi ke uyacela ukuthi lenyanga eyibizwa ngoDr Sibiya iyeke ukuthunywa uDr Khehlelezi ngoba kuyabonakala ukuthi uthunyiwe. Usesola nokuthi into eyenza ukuthi bam-attack ukuthi wancoma uKing Bhaka enkundleni zokuxhumana. Ethi lezi ezinye inyanga ziyahluleka ukumchallenge. Uyazi kwesinye seyikhathi ukuthi usayiqomela ukuthula nje wayekhethela inkosi vele kufika ipapa mza nje lifuna ukuthi ulinwaye angiyazi lenyanga Mbumbulu bengiqala nanokuyibona ngangayizwa nje ibhibhidle emsakazweni okhosini ngelinye ilanga bathi angaze nginayo ngoba siyayazi ukhozi umlando wokhozi nezinyanga Mbumbulu ezidlala ngabantu siyayazi yonke leyo nto leyo angazi ukuthi yini kangakenye into futhi bhuti uSotobe yekela ukuthunywa ukusetshenziswa uKhehlelezi lapha ukuthi ufuna ukuthi wenze inana uphinde futhi ushayela ucingo ushayela abanye abantu usho uthathe nikhuluma noKhehlelezi iyekeleni leyo nto le nokumobilize nje abanye abantu ingenaphi MK yona yonke lento le into engakhipha an official statement ngisho nama members enaza kusho ukuthi umyezi uphumile entweni ephathelene neqembu leno baba wenu hayi bafethu ngeke khulani nje emaqandeni uvukani madoda nibe nama backbone ibe izinyanga yonke leyo nto leyo nihlale egodlweni zenu nihambeke niyokokhozini niyokwenza yonke lento le ningafuni ukuthi sizingcolishe iphalish lenu indlela enenza ngayo anikhule nje niqine nje kuphela fana ndade nithi niyayenza ukumobilize izinyanga kuthiwa ziyo support mawenu yini mawenu ngingamsupport emoyeni nihlale egodlweni nithumela izinto zenu ke mhlambe zi influence judgment nihamba physical wakuzapha izinyanga
ekumele ngabe zisupport iqembu noma zisupport ubaba wazo, kodwa zona futhi ziyobikela ubaba baba sineyinkinga seyinkingeni we need 1 no 2 no 3. Hayi bafethu, mina ngikwazi ibhuti omdala futhi ngeke nje nangelilodwa la ngathiwa ngangibona ngikhosoza esigodlweni sakho nani. Angenzi leyo nto leyo, kodwa nje indlela enibehave ngayo sometimes behave kweyingane hamba ulandela i-content yami, hamba uyothola kabanzi wazi, ungasetshenziswa uvuma ukuthunywa umdala. Kumele isithunzi sakho sokuba ubudoda niyoze nidelelwe izingane nje zinibhixela ey'nkundleni zokuxhumana niyisabise nani yonke lento nicabanga ukuthi nazo ayinabo abantu abayithandayo. Ile ndaba ukuthi anifuni ukurizina kahle umdala nje uvela usukeleke nje wathi ngangingaba yini kodwa kuthiwa nginobaba nje ohlanyiswa yimedia. Hayi bafethu, khulani babantu abadala, khulani bosotobe, ngeke bafethu, ngeke. Lento lena yala kwa TikTok njenge-chain nina mhlawumbe niyazi. Enye iyotshela omunye ukuthi akahamba otalapha indoda kamaweni ukuthi hayi bafethu khulani. Hayi isono sami mina lana ngiyasazi ukuthi ngincoma ubhaka ngithi niyahluleka kumchallenger. Yini ningabhekani nobhaka abantu abahlezi belwa nani beli-opposa izinto enihlezi nizenza daily njengey'nyanga? Yini ningabhekani nayo? Ngoba nifike nithi senikhulume konke naqeda nani afike nestatement sakhe sodwa esihlukile athi ongakuzwa lokho futhi uthi fuck off. Yini ningabhekani ngezinto kanje? Umuntu ohlezi nifuck offisa directly nokuthi nenzeni nokuthi nigijima phi nani. Musana ukudlala, tshengisana amandla eni lapha afanele khona nenze ngaleyo ndlela leyo. Siwenze ngathi manje sekuphathele neqembu noma nani ngiyazi mina akukho kanjalo, ngiyazi ukuthi sono sami yini. Angazi-ke phela ngoba mangicomplimente ngesenzo sakhe alikho igama lenyanga engeke ngilifake ukuthi usibani wenzeni nani. Hambani nibheke lapha enifokofiswa khona bafethu, ningayayi lapho ngathi nibuka kwehlela ngakhona, bhekanani nento yenu. Sekukhona inyanga njalo esinama ngathi kukhona umuntu la kwakwana exposer nathula nonke abantu babemsabisa kuthiwa ngolesibili ngolesithathu uzoshawa izulu, kuthiwa ngeke kwenzakala ukuthi kunamhlanje siyaphila sihamba naye umfowethu laphana ngoshomza siyinto eyodwa sidakwa ndawonye. Yanihlula yonke leyo nto leyo. Hayi musana ukuyibuyisa egemini, nizodiscreditheka nibadala. Fundani ukuyihlonipha, ikhona indlela zokubuyela egemini. Singanipha even nama-strategies okwazi ukusurvive mhlampe nendlela ye-backup yokusupporteka. Akentshela lenyanga yeni lena usibiya laphana ukuthi ngifuna ukuyigweba emhlabeni nasemazulwini. Akushaya uMonday ngihlanya bese buye izochaza makushaya uMonday ngahlanya ukuthi kwenzakaleni kahle. Ngoba ngiyayibona kahle ayiconsult lapha lesigodlo sawo lesingabe isigodlo sitshela amanga. Akushaya uMonday nje ngigula bakwethu. Ake kuthiwa ngihanjisiwe ngahanjiswa kaSibiya kwathi uSibiya uthe uzawugcina ukuhambe enze icash lana into zo2+2 ngami. Nokuba umfana kakhehlelezi lenyanga lena athunywa abanye abafana nje. Umfana onjani ololozane osanganiswa abafana behambe kuthuma. Mtsheleni ukuthi lento akayishilo ngithe ngeke ngiyenze, vele ngeke ngiyenze umsangano lento ade yisho lapha. Kodwa ke akalentozana akushaya uMonday ngihlanya straight. Angithi uthe unginika u7:30 uthe angibhala incwadi. Mtsheleni ukuthi akushaya lo Monday leyo ngangathuka bani mina ngathi nje kubani inkosi yami ekuthuwini enhlamba. Endawo abafana abanye abafana bomfana omunye umuzi. Akushaya uMonday ngihlanya ke sotobe ubhuti omdala akube njalo akube izikhindi. Makungenzeki lo nto leyo ubuye uzochaza ukuthi kwenzakaleni. Usho neyinsuku eyiselwa ngikhumbuze inyanga ekhohlise la nto zathi sabisa utsika la uthi angazi izulu kwathi so ever kanjani. Ozibiza ngomhla ka1 enkundleni zokuxhumana nayo bese iphendula ivideo kaDr Sibiya. Uthi kungani noDr Sibiya expect ukuthi uSiyamyeza ehlonipha abanye abantu ekubeni nayo uDr Sibiya ehlulekile ukuthi emhloniphe uSiyamyeza. Uthi mawukuthi inhloso kaDr Sibiya bezokhuza uSiyamyeza asikho isidingo sokuthi aza kuveza ukuthi yena uphuma enkatheni waze wayojoina umkhonto wesizwe. Bafethu singabahlali base-South Africa nabahlali basemzansi nabahlali ke bakwaZulu Natal ngaphezulu kwalokho. So ke konke okwenzeka kwi-country yethu nokwenzeka kwi-province yethu suke sikubuka suke sikhona, asixoxelwa asikuzwa ke ndaba kufana nokuboshwa koMandela eRobben Island saxoxelwa lokho, kodwa lokho kwenzeka manje siyakubona. Ngizoyikhuluma inkulumo yami ngifuna ukuyibhekisa nje impela kuye umfoka Sibiya ngendlela engizwa ngayo njengomhlali base-South Africa. Mfoka Sibiya ngibona ngathi kubalulekile ukuhlonipha abafowethu nokuhloniphana, nokuthi mawuzoyikhuluma inkulumo yakho wena uyikhuluma ezomuntu
othi umholi awuyikhulume bese uyicabanga ukuthi uyihambisa kubantu obaholayo noma ababukela kuwe. Awukwazi ukuthi uexpecte ukuthi kube nomuntu ozoyohlonipha omunye umuntu kodwa wena umtshela ngendlela okungamhloniphi kwayiwena. Okunye ke before ngifika lapho bafowethu ukubuild igama khona kuyinto enzinyanyana kodwa kuyenzeka. Ningasikhombisa ukuthi asiyilutho kangakanani ezabantu ababahlali mhlambe esingabanga ke nenhlahla noma nesibindi sokuthi sithi sithatha ikhwama noma senzani. Mina ngihleze ngisho ngithi ngangizalwa uqweqwe ugogo wami wayeyiqweqwe lesangoma ozala umama esangoma uqweqwe laso umkhulu ozala umama eyiqweqwe lenyanga. So lento yobunyanga nento yobungoma ngiyayiqonda kahle kamhlophe futhi into engikhule phansi kwayo nengikhule ngayo. So okokuqala nje mfoka Sibiya, uma ngabe inkulumo yakho ngempela iza kumyeza ngenhloso yokuzomlungisa umyeza, ayinaso isidingo sokuveza ukuthi wasuka enkathini waya kwi-MK. Ayisikho leso sidingo leso. Okwesibili, mina ngangikhona ngeluthing la eSouth Africa. Ngiyayikhumbula mina futhi hayi inyanga. Ngiyayikhumbula mina inyanga yaphumela obala yenza amavideo yaphuma qekelele yathi ngiyomeseka uNcamalala. Kade ngiyenza le video kuthanga uKing Bhakanzama waphumela obala kade kuboshwa uZuma wathi ngiyomane ngidede lonke amabutho enginawo kodwa uNcamalala uzophuma lapha. Ngoba ngikhiphe yonke inhlobo yebutho enginalo likhona ngeke sidlala abantu thina. Yebo khona ngiyavuma uRamaphosa umholi naye usiphethe kodwa futhi ngesivume ngobaba uNcamalala. Ngiyowakhipha onke amabutho enginawo eyolwa kuyomana kusale sigodleni ku-empty. Manje okwakho mfoka Sibiya kuhlukile ngoba uthi wena uZuma uze waqala ukumsupporta ngoba sekukhona iMK. Uyinyanga yokuqala kwi-MK. Esuke kwi-IFP yayojoin iMK. Kodwa thina siyazazi inyanga enjengo King Bhakanzama ezaphumela obala kungakabikho khona nje iMK. 2 kuza kanjani mfoka Sibiya ukuthi nibe nesibindi ngempela abafowethu sokuthi nidayise ngabantu nize nikhombise abantu aninandaba nabo nize nithi akubhalwe incwadi kuxoliswe kokhehlelezi. Ukhehlelezi uyakhumbula ukuthi kwake kwanabantu abaze baya even eradweni even yena qobo lwakhe wakuvuma ukuthi inyanga enjani mfowethu ethi lapho umuntu izithi ukuze ngibona uzokhokha lethi imoto nelogbook konke kube nje ngoba nihlolwa ukukhokha 450,000 uthi nginilaphe ukuthi nginihlolele bese ngiyanilapha. Leso sikhathi beninguphi bafowethu kudlalwa ngelungelo labantu benibalwe lapha benibakhulume lapha abantu. Imuphi umuntu okudinga ukuxoliswa kuye lo othukwe ngenhlamba nomuntu othathelwe u450,000 ingekho nento ayisizakele kugcineni. Imuphi umuntu odinga ukuthi kuxoliswe kuye umuntu othukwe ngenhlamba kwathiwa uyiscammer nomuntu othathelwe imoto ewetha u350,000 plus logbook yakhe. Imuphi umuntu odinga ukuxoliswa kuye? Yini bafuna nidlale ngathi masingeyilutho? Yini nidlale ngathi manibona angaze nisibone sithi thina sizinyanga noma kuneyinyanga emakithi? Ukukhuluma kwakho mfoka Sibiya akunayo inhlonipho nawe mangulalela mina. Anginandaba ukuthi umyeza wenzeni wathini kubani kodwa ukukhuluma kwakho mfowethu akunayo inhlonipho nawe. Awumhlonipho omunye umuntu mawukhuluma. Ufuna ukupruvela kuwe wena uyinyanga yangempela wena wathatha ikhwama wena ungamhlanyisa. Yini ekuhlulile ukuthi mangabe wena uza ukuthi umyeza khonto ayenzayo uthathe ucinga inamba kaMyeza kulabo abakutshelile bekunika inamba kaMyeza uma ngabe ubungafuni khona ukuthi mhlawumbe lento ngoba nje ubusuyifaka social media isingeke ukuthi siyikhulume ukube kade ingeka Myeza ubuzocinga inamba kaMyeza mfoka Sibiya umfonele ukhulume noMyeza eceleni Myeza ngiyezwa phela ukuthiwa ku1 no2 no3 no4 anikwazi phela mfoka Sibiya ukuthi nisabisa abantu abazokhuluma president bathukwa mihla yokuphuma kaJehova uRamaphosa kuze kube namhlanje kunezingane ezimthuka ezithi unekhala elikhulu mubi ukuthi nokuthi uyasibulala ngecorona ezinga understand ukuthi iziphi ingqinamba uRamaphosa abhekana nazo as upresident ezisuke zimphoqa ukuthi egcine ethatha inqumo ezithize. Angeke mfowethu uzuthi wena ngokuthi kunomuntu umholi
lesikhathi evuma ukuba umholi usuke azi ukuthi uzomela zonke inhlobo zeimvula ezizomnetha vele zizomnetha imvula ingakho benama bodyguard abaholi ngoba kusuke kulindelekile ukuthi benganethwa zimvula in such a way that bengafa ngisho ukufa. Angicabanga ukuthi abaholi mfethu indaba yokuthuka into ngempela okuthiwa bayistressa ngayo nento ukuthi kuthiwa nje kuthiwe unxabana this into akwazi ukuyifaka ekhanda leyo ngoba lo muntu into ayifaka ekhanda uza ukuthi ngingabulawa there is why benama bodyguard anikwazi bafethu ukuthi wonke umuntu ozokhuluma uzokhuluma ngomholi sezothiwa akabhala incwadi axolisa baxolisa nini lezi nyanga ezidlale ngabantu kwaze kwayiyo lenkathi ukuphuma kaJehova. Nalamhlanje kunabantu abakhalayo abangakaze beyithola imali zabo kwaze kwasiza umfana wakwaZulu ngapha owavela wathi uNsikazulu ukuze abantu bevuleka amehlo ukuthi nazi inyanga zimqeda nani kuphi ukukhuza inyanga lapho. Sekanani mfoka sibuya njengeinyanga kodwa ningasekani bafowethu ngokudayisa ngegazi lethu nesingezona inyanga thina sixakekile. Lento into engikhuba ngale video iyangikhuba mina le video oyenzile lapha anginandaba lento isho kumyeza. Kodwa yabo le portion ethi akubhalwa incwadi kuxoliswa ukukhehlelezi ukuxoliswa on behalf of inyanga because ukhehlelezi nina nimhlonipha uyasho kahle uthi nina musa mfoka sibuye ukuthi ukhehlelezi mani imhlonipha nina kuyi-MK bese nizodimanda wonke umuntu okhona ukuthi akahloniphe because akubona bonke abantu abazokubaleka kakhehlelezi akubona bonke futhi abantu abazokuhlanipha kakhehlelezi akubona bonke futhi abantu abazuzayo ekuhlanipheni kukakhehlelezi nina ni right nimhloniphe njengomuntu enizwa ngayo because ninaye kwi-MK ninaye ebunyangeni meaning wena uyakwazi ukuzuza ngaye uyabazi ubuhle bakhe sayidini lenyanga uyabazi ubuhle bakhe sayidini le MK kodwa ukwazi ukuhamba bese uzokhomba bonke abantu ukuthi abamhloniphe ngoba nani yamhlonipha ayihambe ayidumi kanjalo mayizosuka abafowethu seningamane bafowethu nisenza khona manje uthi nofuna singakhulumi seningamane nisihlanyise seningamane nisigijime enqunu kulungile makwakudaliwe kodwa mina ngasi umuntu kaNkuluNkulu seningamane lenze kodwa lento eniyenza oyenza mfoka sibi kwayinawe awukwazi ukuba nendlela ehloniphile ukukhuluma nomyeza ukuze umyeza abone ukuthi ube nephutha maye nephutha kwandlela okhuluma ngayo nje njengoba usufaka ukuthi wayithuka obaba omncane wawukuphi umyeza ethuka obaba omncane bakhe kungahloniphi naye umndeni wakhe umyeza lokho kodwa manje ni-expect ukuthi umyeza akahloniphe kodwa indlela enikhuluma ngayo nina ningabaholi nina nihlulwa yini uku-understand ukudila nomuntu ongeyona inyanga ukudila nomuntu on a level of thinking engaphansi kweyenu nihlulwa yini enihlulayo bafowethu anebe professional ngani zakwethu ukuze nathi sinihloniphe ukuze nathi sazi ukuthi manikhuluma anikhulumi in favor of anything because njengamanje ivideo yakho mfoka sibiya ikhuluma on favor of something ayikhulumi nje ngoba iyayala ayikhulumi ngoba iveza ukungathandi but izoveza amandla akho izoveza isacrifice owayenza wena uphuma kwinkathu yakwi-MK izoveza uzo advertise wena uyakwazi ukuhlanyisa umuntu bafethu sixayile sineyinkinga mina nje angisebenzi ngidinga inyanga engangilapha ngikhiphe lokho enginakho manginakho ngithola umsebenzi asidingi inyanga ezizohlanyisa abantu inyanga asidingi inyanga enjalo uhlanyise bani umyeza ubanhlaizo umyeza sidinga inyanga ezosigeza lokho esinakho esikhola ukuthi mhlambe kuvimba inhlahla sithola imisebenzi bafowethu hayi ukuthi mawuthi umyeza uyambona uxakile animsiza ngani umyeza ngoba mhlambe manje ngamsiza phela uzokuyeka ukuzokuyeka nokukhuluma ngoba ukhuluma ngoba uxakekile.